Bamemba ba Kyangwali Diary Cooperative eya Kyarushesha omu Kikuube babanza mu rukiiko rutiikirizibwamu banyamakuru kandi babarwebembirwe omujwekero wa President omu Kikuube Amran Tumusiime hamwe na DPC wa Kikuube kandi hamwe na Commercial Officer. Tukiri kuteganisa munonga nutegana ahabwenshonga ziri nk'eshatu. Hariho kureba ngo hariho sente za kikumi ekya buri lita. Hariho sente ezarugire mu banka miliyoni 6. Icyafutukuzirije kureba ngo uroni iyo bayigurize akaba bakagiguza umpenda beberagiro batasta roni ikabene banza hastama Boodi ebagije ikintu echo ikita umujiyemu nari umujene meeting rero babona shwaroni na bubonka bakatfoginga bari kwenda sente ngabo kungaba yambisa izina rya cooperative. Bayima y'urukiko rwa Maresha handingwa baganiraho n'abanyamakuru ahabyarwo mu Kehogo. Hanyuma y'aba members abamu kuyitira mu office yange bagamba nti bagenzi babo n'aba board members bagera mu banka ya Uganda Development Bank bayihora miliyoni 10 ezo ba board members ba members batenda kibamanyire ba members bo namba 15 choka kikakora batu kabasatu bane kandi chairman wa board yakwate miliyoni 15 ya stake account yagaka yakwate miliyoni 17 ya grant ya ngapo haba members ibatamanyire so ba members bakamcomplain mu office yange cyokino twitira ine twahuliriza kandi nyarwanti harisi z'ikikoto. RDC Amlan yajya tari kwiza kwikiriza abantu bace okwejunisa kubi cooperative government yahireyo okutungura abantu bona. Boodi Ceeyamaani na Maneja wa cooperative bakwasa polisi bagenda ku statement. Bamemba benda bayejunise sente za cooperative kubi bazigaruze. Kwakuye kujyo okukunda kwanje bakashashuye sente zako bakazisaba nkabo. Sente zo miliyoni 6 zikakwatwa abantu 34 konka bamemba ni 10 Omu rukiiko rwabandize orwabire rumumbaririziwe bitabo Edward Tumwesije Ceeyamaani wa cooperative hamwe na Julius Kwesiga Maneja wa cooperative bakashaba kusasirwa kandi baragana so kushashura empihezi. Project ya Kyangwali Diary Cooperative ekahewayo government okurabira mu ntekateka ya Community Agriculture Infrastructure Development Program ngwehwere umuntu wena orikubaso kuri sente y'amate kandi hati cooperative eine bamemba barukwika 109 gasha kwa Ambrose ni waga bakatoto.